lep večer vam želim. Najprej bi seveda rada pozdravila naše gostje. Z nami je, kot ste videli z vabila, njena kraljeva visokost, grška princesa Tatjana, ki je ime tudi Alenka, Tatjana Alenka, ja, tako rojena Blatnik. Se pravi, njen oče je bil naš rojak Slovenec in smo zelo veseli, da je tukaj. Bomo nekako skušali krmariti med angleščino, slovenščino in angleščino in da se bomo zelo dobro razumeli tudi vmes. Tako da bom najprej slovensko, potem pa angleško. First Slovene, then English, okay. But I think that you understood that I already welcomed you in Slovenia, in Brežice, and that I was proud to tell that you are also Alenka, yes, because we realized just that in this moment, the moment before. Se pravi, dobrodošla. We can give her applause. Lahko je tudi. Lep pozdrav tudi naši podžupanji Mojci Florjanič. We have our vice mayor here, Mojca Florjanič. Welcome to her too. Zelo sem vesela, da lahko pozdravim tudi mojo drago kolegico iz dvorca Trakoščan, doktorico Goran Gohorjan, direktorico dvorca, mojo drago res kolegico, prijateljico. I'm grateful to a colleague, Dr. Goran Gohorjan, because she is also a very important person in our museum work, and actually she is the one that enabled us to get this exhibition also to Slovenia and to Brežice, because the exhibition came to us from Croatia, from Trakoščan. Se pravi, razstava je prišla k nam, da je iz Trakoščana, z Hrvaške, in res smo hvaležni Goranki, da je nekako to sodelovanje tudi izpostavila in nam ga omogočila. Najbolj pa pozdravljam našo drago gostjo, z nami že od nedelje, umetniška producentka Carly Blackman-Jonkman. So this is the greatest hello, because you're here from Sunday and doing everything with us. So the producer, the co-worker of the author of the exhibition, the pravi producentka in sodelovka avtorice razstave Leke Sing, the pravi art producer, umetniška producenta Carly Blackman-Jonkman. Welcome. Pa naj bo po uvodnih pozdravih takoj tudi glasba. Glasba, ki k nam prinašajo izjemne ženske, ki so tudi v svojem življenju prenesle številna bremena na različnih poteh, ne vedno na glavi, ne, včasih tudi na hrbtu in še kje druge, ne, da naše drage gostje, pevke iz Podbočja. Torej, ja, te mladenke, ena od njih je ravno prejšnji teden praznovala 80 let. Torej, danes govorimo oziroma pojemo o ženskah. Ženske smo izjemne, tudi zato, ker se znajdemo v različnih situacijah in vedno obrnemo stvari v svojo prid. In prva pesem je pesem Vrtnico gradila Bodem, ki je sicer o eni naivni punci, ki misli, da bo s svojimi rožicami osvojila vse fante, ampak dejansko so fante bolj na zlato, a ne? So the first song, all the songs... Vrtnico gradila Bodem, rožic nasadila Bodem, vmes pa na enak način, kot so
fantje in dekleta v preteklosti. Zelo sem vesela, kot rečeno je z nami podžupanja in nekako smo se dogovorili, da ona vas vse pozdravi, da pozdravi tudi naše goste v našem mestu, v Posavju, tako da jo bom kar prosila. Spoštovane gostje, spoštovani gosti, lepo pozdravljeni na današnjem dogodku. V veliko čast in veselje mi je še posebej med nami pozdraviti njeno kraljevo visokost, grško princezo Tatjano in umetniško producentko današnje razstave, Carly Blackman Youngman. Iskreno dobrodošla med nami. Imeti besedo ob otvoritvi razstave, katere že samo ime govori o njeni veličini, ženske nosijo svet, je poseben trenutek. Razstave, ki priča o dejanski moči žensk, moči, ki je bila skozi zgodovino pogosto spregledana, vendar je neprecenljiva in nujna za razvoj naše družbe. Naš svet je poln močnih žensk, ki so se borile, ustvarjale in spreminjale tokove zgodovine in nosile bremena, takšna in drugačna. Danes jim želimo izraziti spoštovanje. Tako njim, kot tudi vsem vam, močnim ženskam, ki vsak dan prispevate k oblikovanju našega boljšega jutri. In moč žensk se ne meri le v fizični moči, ampak v vztrajnosti, sočutju, inteligenci in volji. Vsaka od vas predstavlja neprecenljiv del tega mozaika. In moč vseh vas je nepremagljiva. In zgodovina je polna zgodb o ženskah, ki so odpirale poti, premikale meje in spreminjale svet. Danes dejansko stojimo na njihovih ramenih in nadaljujemo njihovo delo. Ženske danes nosimo odgovornost, da nadaljujemo ta boj za enakost in za pravičnost. Svojo močjo, modrostjo in empatijo smo gonilo pozitivnih sprememb v družbi. Nič ni nemogoče, ko smo združene in si medsebojno stojimo ob strani. Pomembno je, da se zavedamo svoje moči in jo uporabljamo za dobro, za spremembe, ki jih želimo videti v svetu. In močna ženska ni grožnja, ampak vir navdiha in spreminjanja sveta na bolje. V imenu občine Brežice hvala za priložnost, da lahko v domači občini tudi skozi današnjo razstavo in skozi zgodbe, ki pričajo skozi čudovite fotografije, gostujoče umetnice Leke Singh, vidimo ženske, ki nosijo svet. Vsaka na svojem koncu sveta in vsaka na svoj način. In enako v imenu občine Brežice hvala tudi Posavskemu muzeju Brežice, ki vedno poskrbi za vsebine, ki se nas dotaknejo. In naj bo letošnje leto, ko praznujete svojo 75-letnico, tudi za vas posebno. Hvala. Najlepša hvala za te misli, ki res se okrožajo to zgodbo, to razstavo. Thank you very much for these great words. I think that even before you saw the exhibition, you fully understand what Leka Singh wanted to show us and give us. Tako da res lepa hvala. Bi pa zelo rada povabila še doktorico Goranko Horjan, sva se dnevni za nekaj besed. Mogoče ti lahko tako hrvaško pa angliško. Može both, ne? So ask if she can do in Croatian and English, we will understand everything. I will be short, actually. Evo, zaista mi je veliko zadovoljstvo biti večeras sa vama. Hvala Alenka i isto tako mi je jako drago što je ova izložba zaista došla u Sloveniju. Nas je oduševila kada je bila postavljena u dvorcu Trakoča i bila je inspiracija mnogim ženama. Evo, ono što zaista želim da to bude i kod vas, da eto, to bude jedno mjesto susreta, diskusije, razgovora i vjerujem da je to i sama umjetnica Leka Singh željela. Dear ladies and gentlemen, it is really a pleasure to be with you tonight. I would like to thank my colleague Alenka, who really put efforts to set up the exhibition here, and I'm really glad that it came to Slovenia because it
made a remarkable impact in our region. Women came, they saw the photographs, they got inspired. We had panels, discussion, and I am sure that the same will be here. And this is also, I believe, the message that the artist Lekha Singh wants to send, that women should stick together and show the strength in every situation. Thank you. Najlepša hvala. Tako kot je bilo v Trakošćanu in tako kot skušamo delovati pri gostujočih razstavah, če le mogoče, dodamo tudi nekaj svojega, dodamo tudi en del k razstavi, ki je pri nas iz naših arhivov ali pa v sodelovanju. In kot je bilo rečeno, mi letos praznujemo 75 let, naš regionalni muzej, in smo v tej razstavi in tudi v čast 110-letnice vodovodnega stolpa povabili regionalne muzeje slovenske in naredili digitalno razstavo o ženskah, ki nosijo vodo. Voda je velika zgodba in del razstave Lekhe Singh je tudi povezana z vodo, ne samo z vodo, ampak mi smo se osredinili na to, tako da ta dodatni del, naš del, kot je v Trakošćanu in še najbrž kje, je fotografski tudi, ampak digitalni in pa seveda iz 16 slovenskih muzejev. Tako da sem res hvaležna vsem tem, imeli bomo še eno dodatno otvoritev, potem v samem vodovodnem stolpu, danes pa tudi je razstava tukaj. Hvala Ani Zagode, ker se je zelo trudila s to koordinacijo, tudi Andreja Matijec, in pa hvala muzejem, ki bom povedala na koncu, ko to še prevedem v angleški jezik. Kranjski muzej Metlika, Dolenjski muzej Novo mesto, Goriški muzej, Koroški pokrajinski muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljana z Mestnim muzejem Ljubljana, Muzej narodne osvoboditve Maribor in z njim tudi pokrajinski arhiv Maribor, Muzej novejše zgodovine Celje, Muzej Velenje, Muzej Radovljiške občine, Pokrajinski muzej Kočevje, Pokrajinski muzej Koper, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, Pomurski muzej Murska Sobota in Zasavski muzej Trbovlje, ki ga povodi naša Brežičanka Vesna Savič. Vesna, hello! We have the director of this regional museum from Zasavje. She's from Brežice, so we're spreading our people everywhere. This is a small joke, it's not far. Welcome also to her. Okay, now we need a short break, yes? Fant, dekle, potem pa fant gre malo v tujino, sreča tam eno drugo dekle, zboli in potem seveda piše domov in reče, prosim, a me lahko zdraviš, in reče pametna gospa, če ti je dala pušelc tista tam gor, pa najdi še zdravilo da, kaj ti za bolezen so zdravila, za ljubezen, jih pa ne. Moj fantič je na Trojsko vandral, moj fantič je na Trojsko vandral, moj fantič je na Trojsko vandral, a zdaj pa tam bolan leži. Domov mi pošte zdaj pošilja, domov mi pošte zdaj pošilja, domov mi pošte zdaj pošilja, da naj mu jaz zdravila dam. Ja, za bolezen so zdravila, ja, za bolezen so zdravila, ja, za bolezen so zdravila, a za ljubezen jih pa ni. And please, Carly Blackman-Youngman, torej naša draga gostja. Jaz vem, da vsi kar dobro razumete angleško, jaz bom tako skušala malo prevajati, če bom kaj vmes zamudila, pa me popravite prav. I said that I would try to translate, so
do not speak a lot. You know. In one term, just okay. I need a pencil, yeah. Just Thank you everyone for being here this evening. It means a lot to me to be able to bring this work of Leka Sings to Slovenia. This region has opened their arms and their hearts to me, and I am so thankful to be here. Karli pravi, da je izjemno vesela in hvaležna, da je tukaj, da smo odprli to regijo tudi njej, ne, in da lahko sodeluje z nami. Leka was inspired about 20 to 25 years ago. She continually saw women who were unacknowledged and unseen in society, in India, in Africa, from around the world. She wanted to showcase these women. She continually did take pictures throughout the years of these beautiful women, and she wanted to create an exhibition for so long to bring all of this theme together. Ja, kakšnih 20-25 let Leka že na nek način raziskuje to temo, isto potuje po svetu in fotografira ženske, ki niso nikoli dobile nobenih priznanj, ki niso bile priznane, lahko rečemo tudi spregledane v Indiji, v Afriki, in je želela to zgodbo oziroma vse to, kar je videla, tudi pokazati, ne, razstaviti, dati v javnost, in nekako je zdaj vesela, da je to tudi uspelo. It is my honor to bring these photographs. Each one has a special story. Each one hopefully inspires greatness in all women. It's really a testament to their strength, the things that they do every day, carry sticks, carry fuel for livestock, do laundry, carry water for long distances. Vsaka fotografija ima svojo zgodbo, govori o izjemnosti in pomembnosti, o moči teh žensk spodobljenje, ki vsak dan, naprimer, pač nosijo, so oprale, ne, perilo in ga nosijo potem domov, nosijo gorivo, ne, se pravi ta drva, nosijo vodo, nosijo hrano, da v bistvu je nekako opazila in predstavlja vse to njihovo življenje na teh fotografijah in jim da priznanje. So please, when you look at the work, if you have any questions or have any inspiration, please tell me, because I love to take those stories back to Leka, and please enjoy the exhibition. Tako povabila vas je, da potem, ko bomo pač na ogledu, da jo vprašate, da predebatirate, da ji poveste svoje mnenje, da daste svoj odziv, ker je ve, da bo Leka izjemno vesela, ko bo slišala, kako ste doživljali to razstavo, kaj ste imeli ob tem zapovedati, in bo to vse prenesla k njej in se tega zelo veseli pogovora z vami. So, and I want to thank everyone who helped put the exhibition together. Every single one of you were so important. And thank you for dealing with me in my crazy shenanigans. I really appreciate that. So, well, first of all, thank you so much for your kind welcome and your kind words, and sharing our same name, middle name, so that's nice. I had a lot of things I planned to say, but I think we've been sitting here for a while, and I cannot follow your incredible words, Vice Mayor. You said it all about the exhibition. I don't know if you want to translate. Yeah, or not. Yeah, I will. Yes, okay, I'm so I'm talking too fast. I wanted to say one thing. So the first thing I will say is that apart from this exhibition, this is the first time I come to Slovenia. And najprej je rekla, da je v bistvu že vse naša podžupanja povedala, ker je res odlično povedala o razstavi in temi, in pa seveda potem, da je prvič v Sloveniji. So, I actually lost my father, so I was brought up by women.
And to come in here and see all these women and be surrounded by these beautiful pictures, it just speaks to the power of this exhibition, which is really about the strength of women and women always coming together. And the truth is, it's kind of expected of women. We don't celebrate it. It's just sort of expected of women to do this. And we're so unbelievably strong. And when I met Leka and I saw these images, I didn't only see pain and hardship, I also saw beauty. And that's one of the things I love about what she's done. There's a lot of beauty. So, okay, I'll stop. Povedala je, da v bistvu je bila vzgojena, so jo vzgajale ženske. Njen oče, da pač naš rojak, je umrl, ko je bila zelo mlada, 6 let je bila stara, zato mogoče tudi ne, ni ta vez Slovenijo tako močna, in so jo vzgajale ženske. Pravi, da je moč razstave predvsem v tej moči žensk. To se sicer od žensk velikokrat pričakuje, ni tako opazno, ni poudarjeno, to se pravi nekako je neko vsakdanje delo, vendar hkrati ona v tej razstavi, ko je pač prvič videla pri Leki, ni videla samo neko trpljenje oziroma to delo, ampak je videla tudi to moč, tudi to veliko, kaj še rekla? Tako, no. In to, kar je bilo na koncu rečeno, veliko lepote. Hvala lepo, da ste mi pomagali. Imam tako napisano, da ne znam, da they help me beauty. So the only thing I would like to say is, rather than keep everyone sitting here, I would love for you to enjoy the pictures, and I would love to actually speak to anyone, everyone. I'm so happy to be here today, and I'm so happy that this is my first time in Slovenia. It means a lot to me. So enjoy this, and thank you so much for hosting us, Carly. It's beautiful. Vice Mayor, thank you so much. And thank you for the beautiful, and happy birthday. For the picture. Thank you. Sorry, this is kind of end. The exhibition is open, you can say that? The exhibition is open? Is it officially open? Prvo darilo gre k Carly. We are from Carly. Carly, this is for you. Nebo